Dakle, imamo manjak vode, a onda nam valja ono što imamo da nekako i sačuvamo. Po meni je, naravno, civilizacijski iskorak za mnoga mesta na Balkanu, ajde tako da uopštim, da imamo pogone za preradu otpadnih voda. Po meni, kao neko ko je geograf pre svega, pa se zatim bavi životnom sredinom, ako tražimo neku lokaciju, mi nikada nećemo naći idealnu lokaciju. Mi smo imali sigurno preko godinu dana polemiku u Beogradu na svim nivoima da li koliko spalionica izaziva neki uticaj na životnu sredinu. Ta priča se smirila, naravno, nakon puštanja u rad te spalionice, zato što se pokazalo da ipak imamo neku tehniku, tehnologiju da možemo to da uradimo. Ako pogledamo neke primere, imamo takvu spalionicu u sred Beča. Po meni treba gledati primere u razvijenim zemljama, gledati primere u regionu. Mislim da i u Crnoj Gori, naravno da je prioritetno da najveći grad dobije takav jedan pogon.